Mfasha bakhani njani ngethemba ngempilo ngomthintwana nobhema ukuthi FM manje la kabakhona usukwenzakani asazi kodwa izinto sambana zechaza esikuthi senzana namhlanje njenge shawujani manje Yaphila labanikazi. sakubeka lapha sisabona futhi sazi Siyathokoza. Kodwa uchaze lapha abantu basekhaya ukuba usenzana namhlanje kwenze njani abantu abangaki Silabo abaphutha namhlanje usibadala annual tournament. Usibadala-ke omunye wamaqhawe akhona lapho amaphutha ayekhona elwela umzabalazo. So kuye kwenzeka ukuthi makaphundule wamaqhawe wethu ufuna siwakhumbule njalo njalo ubuyisele kwabantu kubantu kuba umadlala kokunkosikazi isizwe uthi akanikele emphakathini akwazi ukuthi iy'ngane kukhuphuka ithalente from time to time kule ndawo yethu yakwamaphutha ngoba kusayindawo engakonumelokeki kahle esasemuva ngokwengqalasizinda nangezinto eziningi. So usizo lwabo bebambisene nekhansela elibusayo langaphakathi siyalithokozela kakhulu ukuthi banilethe phansi. Mina nguhlophe owakasafa eThekwini Region o-Deputy President. Ngibizwe lana-ke ukuthi ngizoqondisa imidlalo ngokwemithetho yebhola ngoba konke la kuhlangene khona ngebhola bayeke basibiza-ke sizothi cha angifike ngizomela i-region ngenze sure ukuthi imithetho nama-rules e-football ayalandelwa ukuze kudlaleke kahle. amazwi akho babakubonga Amazwi ami okubonga ngithi ngiyabonga kakhulu kuwo wonke umphakathi, ama-teams nabo bonke abantu abebekhona bebezithakasela into enhle kangaka engathi leli thuba singaphinde siliphiwe futhi ukuze iy'ngane zethu zala kwamaphutha from Chances Development Facility sokuyibona ey'gabeni ezinkulu eziko-PSL LFG baye badlodlobale njalo. So siyabonga kakhulu kuba unkosikazi Anachama konti yenzayo sikhona sikhona mntaba omnandi sibonile wonke befe abantu bawinile futhi phela so nje ngisho siyabonga kakhulu, siyathokoza. Thank you.